Toki mai ki te karere, kia whakawhiti atu tātou ki tā tātou manuhiri tōranga pū o tēnei rā. Kia te anau tui ono o ngā kākāriki, tēnā koe te tuakana, e mihi ana. Tēnā koe, mihi ana kia koe, tira ki te whānau katoa, kia ora. Scrutiny Week te anau, Scrutiny Week i tēnei wiki i te whare pāremata. Hea ngā kaupapa e hāngai ana kia koe i tēnei wiki e hoa? Te katoa nā kaupapa me kaha tātou, nā mātua te apiti ana ki te wherewhera nā kaupapa, ki te wero ati ki tēnei kāwanatanga nā te kore, nā te kore o tō rātou tāhua pūte, he kore take nohi o rātou, nō reira ko mātou nā kākariki, e haere ana ki te weti nā kaupapa katoa, kia kite kei he te tāhua pūte mō tātou, te ahua nei kaha rātou ki te tautoko rātou no ho whairawa, nō reira nā mātou anoa ki ruti nā enei komiti katoa, wero ati ki tēnei kāwaratanga me o rātou minita. E hoa, kei te korero koe mo te pūtea, kei te korero koe mo ngā tāngata whairawa. Ko te rarangi ingoa o ngā tāngata tino whairawa o tēnei whenua i puta ake nei te National Business Review i Nanahi. Iai kia rātou, ko tahi rau 50 tāngata whānau rānei o tēnei whenua, kei a rātou te haurua o ngā rawa katoa o tēnei whenua e noho nei tātou. Hea te pānga o tērā toko iti e pupuri ana i te nui o te moni, i te nui o ngā rawa, ki ngā tāngata me ngā whānau o te iara. Tērā te take me kaha tāta ki te wero atu, ko te paunaha tāke, kāre e mahi ana mo te katoa, kāre e mahi ana kia tātou anō te Māori, kei te mahi anō mo tērā toko eti, tērā hunga te kauma, ko tahi rau 50 noiho, nō reira e heke nā tai, korero mātai nā kākari me atu, me whakatiki hea te paunaha tāke, kia hei tērā momo, kia whakautu, kia tika o rātai, tuku o rātai nei tāke, hei oranga mō tātou katoa. Tiro ati ki o tātou nei kai mai i rātou e pekana ki nā rererangi haere ana ki ahi tarari i te mea paiaki nā mahi ki reira. Mena kei te tika tātou te tuapapa o te tāke, me te whiwhi tāke, mo te hei oranga mo te kato me pērā noa, kia kaua tuku o tātou nei rawa ki tēnei toko eti. Kei konei te mana hau e hoa raku ana i toku mahunga i te kore oku e ata marama atu ana, e ata marama atu ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. I te mea nera, ko te iti o te tāke ki te hunga nui te pūtea, ko te nui o te tāke ki te hunga iti te pūtea. Kara i te marama ki tērā, hoi anō, tāua e kāre marama ana ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Engari, kei te rere te karanga i a koutou e hoa e te anau o ngā kākāriki, kia kauarawa te kāwanatanga e poro i te hautoru o ngā kaimahi, kei te pokapū, tūkino whānau, tūkino tai hema, e mahi ana. Korero mai mo tērā karanga a koutou. He tino kaupapa tērā kaupapa, he tino mahi tērā mahi kia ahai o tātai whānau, kia noho haumaru, i te me he tino mahi tērā kia chaki o tātai nei whānau. Hea te take kei te karo poro rātou o te maha hoki o era momo tūranga mai, ko te mea ke me kaha tātou ki te chaki era. Tērā ka hoki aki au ki aku korero o mua. Mena kei te whakatika tātou te tua papa o te tāke, ma era toko eti kia utu tika tō rātou nei tāke, ka ahai ki te chaki enei momo toka poka pū. Kia āwhina ki te whakautu o tātou nei kaimahi, kia noho haumaru anō o tātou nei whānau katoa, kia kaua pāngia te tūkino kia rātou. E hoa, te kaupapa e whai ake nei, he kaupapa i tū ai ngā pihi o te mana hau i tēnei wiki. I te mea, kua te huri te minita i ngā take hauora Simeon Brown ki te whakakore atu i te noho a tākuta Rachel rāua ko tana heamana tuarua Simon Watt i te Medical Council. Rachel no tiwi o te arawa ki taku moe, Rachel Love. Hei tā Simeon, nā te ideological agenda. Nā, ki te hohunu tāua i te pūtake o tērā kōrero, ka ki te tāua, i te kōkiri te Medical Council nei, te cultural competency, the cultural safety, Māori health and well-being, hei pou whāinga mā rātou, engari hei tā Simeon Brown, ideological agenda tērā. Me pana i a rāua, koe rā tā Simeon. Pē o whakaaro te anau tui ono ki tēnei kaupapa. Wow, me ata tiro hia kia nā whakaro o Simeon Browns, kei aia ke te ideological agenda, ko tōna ideological agenda ki te take hia ki runga i te mana o te Māori, kia take hia ki runga i nā āhuatanga o te Māori, take hia ki runga te reo o te Māori, pērā tāna aronga,
mama no yo mea ti tai e te mea ti, kawa ideological agenda koe, enari kuia noa tērā. Kaha tēnei tangata ki te takahiki rungi nā kaupapa Māori, nā kaupapa Māori kāri i paku marama, hoi anō ka haramai te tei kaupapa kai kiri ana ki te Māori, tērā momo kaha ki te tautoko. Nō reira, me kaha tātou ki te tiro ati kei tua uona kupu kuia noa i whangahia i tōna ake ideological agenda. Tōna ideological agenda he kaikiri no ki a tātou te Māori me marama kia tika tātou ki tērā. Wai mari e tātou te Māori kei kona koe, hei whawhai ngā whawhai, mo te oranga o tātou te Māori, ka mihi kia koe. E te rangatira, te anau tui ono ngā kākariki anei a te karere e mihi atu nei. Tēnā koe ahoa? Tēnā koe te katoa. Rawe, te whakarongo atu kia te anau, me ona whakaaro ki ngā take nui o te wā.